Sangut Nongialam Shnong jongka Nagrabil ke bahak papok katan terngah kilami perthai hakasi belang joko tayo ban Pynshai pet ba ya ke jingkynnoh dan keti ha ke Pyniap ya uhebred ba khat snem karta ha ke Shnong Nagrabil. Kini kisan ngut ki beliau ki kerteng ubishnat ke sangma urang ba Shnong ke Nagrabil, Robinson M Areng Secretary Shnong ke Nagrabil, Usonu M Areng urang ba Shnong barem ke Nagrabil, lembat ki arngut ki weipat kata roket ke sangma badu apnel ke marak. Kini kisan ngut ki beliau ki lalu mi ke jingelang pat ba ha ke sengi ban Pynshai ke jingkynnoh kabalap harep da ukpa jong no Khynnah basha Pyniap u monu M Areng. Bana kaliang joki kela kentat je brok jingkynnoh bat ong ba kene ke jing parep kalong ke babakla shibun. Namar ha ke sengi balap ke mediap jong no Khynnah na kaliang jongki kledan bentalang banyarap iki bahayeng jong no Khynnah ban penpoi ya ke mediap chayeng. Kile tho ba ka jing toket jongki pulet keranya chakmat mentah. Haba kermen scam bagi pulet ka pilang kata police outpost ken sayok ban kem no iki brio ki beden keti. Iloong bakum ki Nongialam Shnong ke Nagrabil, kelade bekran ru bat ki pulet bagian penlong ke jing toket ke babenia ban lap ki brio ke beden keti shisha ha ke ne ka kambaman. Baru badi ban pengat ha ke jing pensaja ke beteng yaki.